Welkom by Woensdag van die Groot Lydingsweek. Ons staan vandag stil by verraad en verloning. Ek hoop hierdie eerste 3 meditatiewe dae van die Lydingsweek het jou gestig. Vir die res van die week het ons eredienste by die kerk. Donderdag 1900 uur nagmaal. Vrydag 9:30 kruisdiens. Sondag 6:30 opstandingsbidtuur op die koppie. Sondag 9:30 'n opstandingslewe lofdiens in die kerk. Hierdie geleentheid is nog meditatief. Die Here is God, hy skenk ons die lewe. Mag jy vrede en rustigheid vind in sy teenwoordigheid. I'm not talking about all of you. I know those I have chosen. But the scripture must come true that says the man who shared my food turned against me. I tell you this now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. I am telling you the truth. Whoever receives anyone I send receives me also. And whoever receives me receives him who sent me. After Jesus had said this, he was deeply troubled,
and declared openly, I am telling you the truth. One of you is going to betray me. The disciples looked at one another, completely puzzled about whom he meant. One of the disciples, the one whom Jesus loved, was sitting next to Jesus. Simon Peter motioned to him. Ask him whom he is talking about. So that disciple moved closer to Jesus' side. Who is it, Lord? I will dip some bread in the sauce and give it to him. He is the man. So he took a piece of bread, dipped it, and gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. Hurry. And do what you must. None of the others at the table understood why Jesus said this to him. Since Judas was in charge of the money bag, some of the disciples thought that Jesus had told him to go and buy what they needed for the festival, or to give something to the poor. Judas accepted the bread and went out at once. It was night. After Judas had left, Jesus said, Now the Son of Man's glory is revealed. Now God's glory is revealed through him. And if God's glory is revealed through him, then God will reveal the glory of the Son of Man in himself. And he will do so at once. My children, I shall not be with you very much longer. You will look for me, but I tell you now what I told the Jewish authorities. You cannot go where I am going. And now I give you a new commandment. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Where are you going, Lord? You cannot follow me now where I am going. But later you will follow me. Lord, why can't I follow you now? I am ready to die for you. Are you really ready to die for me? I am telling you the truth. Before the rooster crows, you will say 3 times that you do not know me. Ek weet nie hoe jy die Here sien nie, maar mense het verskillende sienings oor die Here. Toe ek groot geword het, het ek die Here gevrees. Ek het gedink hy oordeel mense en straf hulle swaar op hulle sonde. Iemand het gesê, hy het gedink die Here sit in die hemel en kyk af na die aarde en sê, daardie mense het hulle vreugde, stop hulle. Die disippels noem Jesus leraar en Here, maar Jesus voorspel dat al sê hulle dit nou, sal hulle hom verloon, verraai en weghardloop van hom af vir hulle lewe. Hulle wil dit nie glo. Hulle ontken dit ter sterkste. Hulle bevestig dat hulle aan die Here getrou sal bly. Maar Jesus was reg in sy voorspelling. Dit wys dat selfs die disippels groot foute gemaak het, maar daardeur leer ken ons die Here se ware karakter. Die Here se karakter is liefde.
God is liefde. Die Here is vergewensgesind. Al mag ons hom verraai of verloon of van hom af weghardloop, hy bly lief vir ons. Hy bly getrou aan ons. Dit is sy ware karakter. Die Here het ons lief en vergewe ons keer op keer. Elke keer as ons terugkeer, omarm hy ons soos die liefdevolle Vader. Liefde vir die Here en liefde vir die mense rondom ons behoort ons lewens te kenmerk. Liefde is terselfdertyd ongelooflik maklik en verskriklik moeilik. Wees lief vir mekaar is makliker gesê as gedaan. Maar die Gees stort die liefde van God in ons harte uit, sodat ons onbegrens kan lief hê. Mag jou lewe die karakter van die Here se liefde weerspieël in die toekoms. Amen. Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik en houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volëinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daar vir hom in die gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. Nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyhandigheid van sondaar mense deurstaan het. Dan sal julle ook nie uitsak en tou opgooi nie. Ons bid nou saam. O Here, U moet gou maak en my red. U moet gou maak en my help. Daar's mense wat wil hê dat ek moet sterf, maar U moenie vir hulle laat wen nie. Hulle moet verloor. Daar's mense wat met my spot, U moet hulle laat vlug. Hulle moet weet dat hulle planne nie sal slaag nie. Maar die mense wat naby U wil wees, hulle moet vrolik en bly wees oor U. Die mense wat bly is dat U hulle gered het, hulle moet aanhou sê, God is groot. En ek kan myself nie help nie. Ek het niks o God. U moet tog gou na my toe kom. Net U kan my help en my vrymaak.
Here, U moenie wag nie. Here, lei ons in hierdie dag. Amen. Ek wil kom stil word hier aan U voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees, Heer, as ek my vrae voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfsug en rykdom, wyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat stukkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood U hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Mag jy Jesus elke dag van hierdie week ontmoet. Mag God wat ons Here Jesus uit die dood teruggebring het, jou toerus met alles wat goed is, sodat jy sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.